بيقولوا ان هم وصلوا البي اينز وذاكروا البي اينز، ولسه مستوى التحدث عندهم بايظ. قبل ما تتعلم الماني لازم تبقى عارف ان اللغه دي محتاجه ممارسه يوميه. يعني ايه محتاجه ممارسه يوميه؟ يعني انت اللي بتعمله دلوقتي ده غلط. يعني من ناحيه ايه؟ انا بذاكر بس، والله انا طول اليوم ماسك الكتاب عمال احل عمال اكتب. طب انت فين في التحدث؟ انت ذات نفسك العربي اللي انت بتتكلمه دلوقتي ده اصلا انت اتعلمته وانت صغير، مش بالكتابه ومش بان انت تذاكر كتير جدا. ده انت ما تعرفش النحو بتاع العربي اصلا، انت بتتكلم العربي كده باكتسابك للغه. يعني وانت صغير كنت بتكرر ورا اهلك، كنت بتسمع كتير وتكرر ورا اهلك كتير، كانوا بيمرنوك ان انت تتكلم وراهم. فدي الفكره، انت خدت اللغه بالاكتساب اللي هي اصلا لغتك الام. فانت بتتعلم لغه، انت محتاج ايه؟ مش انك تقرا وتكتب بس، او مش انك انت تذاكر بس الجراماتيك. ما انت محتاج ان انت بتذاكر ده تطبقه في التحدث. يعني انت دلوقتي حفظت كلمات، بعد ما تحفظ الكلمات دي طبقها في جمل، اعملها في جمل.